Filip, I know that you made a short film about Tony before. Vem, da je naredil kratek film o Toniju že 10 let nazaj in predvidevam, da od tam izhaja ta ideja za to zgodbo. Is the idea from this film? Yes. The first short what I made many years ago, it was a school exercise. Okay. To se pravi, kratki film je bil šolska vaja. And the main topic was so strong for me that I came back after a couple of years for this feature. And the Tony was also lightning in your short film. Yes. To se pravi, naredil je kratko zgodbico o Toniju, ki se je svetil, in to ga je potem tako prevzelo, da je leta razmišljal in potem naredil ta celovečerni film. Very nice. A ima zdaj tukaj kdo med nami kakšno vprašanje? Ja, izvoli. Bomo ti dali mikrofonček, da te bomo slišali. Jaz bom pa skusila to prevesti v angleščino, bomo tako malo kombinirali, prav? Kaj si je pa želel biti kožen? Zakaj? Kaj je vprašal? Kaj si je hotel biti kožen? Aha, da se ne bi svetil. Aha, why did Tony want to be just normal, not shiny, have the normal skin color? Because he gave his light, he gave everything what is nice inside of him, he gave it to the others. Vse, kar je lepo bilo v njemu, to je dal drugim. To je dal drugim in potem se mu je ta barva spremenila, da je postal na nek način takšen, kot smo vsi. But I think that something the little piece of light stayed with him. Ampak on verjame, da je nekaj svetlobe pa vseeno ostalo v njem, tako kot mislim in each of us. Tako kot je vsakem izmed nas. Še kakšno vprašanje? Še en, izvoli. Prva vrsta je aktivna. Aha, še tamle, izvoli. Vprašanje. Ne boš povedala. Ne? Zakaj pa ni bil tako kot ostali? Aha, why he wasn't like the others? What was so special about the Tony? Why was he born like this? The Tony, why wasn't he the same as the others? Zakaj ni bil? Yeah, why he wasn't, yes. Okay. No, thank you for your question. Hvala za vprašanje, pravi. Nobody is same like the others, I think. I think that every one of us is unique. Vsak izmed nas, pravi Filip, je malo drugačen. Vsak je edinstven, poseben. Sometimes it's visible, like in this film, but sometimes you cannot recognize it for the first impression. Včasih se to vidi navzven, tako kot v tem filmu, ko se je Tonijo videlo, da je drugačen, včasih pa tega ne moreš videti, pa to nosimo v sebi. And I think that in some periods of our life or sometimes in our life, all of us, we feel that we are a little bit different than the others. In pravi, da so obdobja v življenju, ko se vsi počutimo malo drugačni kot drugi. A ne? A imamo takšna obdobja? Ja. Thank you. Še imamo vprašanj. Zanima me, kako je Filip dobil idejo za tega duha. Aha, the idea of this ghost, where it comes from. Thank you for a question. Okay. When I was creating the story with my very nice colleague, screenwriter Jana. Ko je delal to zgodbo, ko je pisal to zgodbo za svojo prijateljico, scenaristko Jano, we wanted to personificate the ghost, the spirit of the space, of the place. So hteli nekako utelešiti tega duha, tega prostora, so nekako, da bi ga videli, da bi bil tukaj. Yeah, and we were curious how we can do it. In potem so razmišljali, kako bi to oni naredili, da bi se ga videlo. But fortunately in animation you can do anything what you want. In to je čarovnija animacije, v kateri lahko narediš karkoli si želiš. Yeah, and finally we created this kind of creature. In potem so tako naredili tega duha, ki je bil najprej temen, potem se pa spremenil v svetlega. Hvala.
Čakajte, še kje? Aha, tamle, da gremo po vrsti, še ena roka je, gori na balkonu, krasno. Zakaj pa ga je staček, ki je bil hišnik, hranil s žalnicami? There is a question about the housekeeper. Why he feeds him with the light, you know? What was he doing with this ghost? What is the story among these two? No, as we could see in the movie, the spirit of the place lived there since ever. Se pravi, da je ta duh tega prostora je tukaj živel od vedno. Yeah, and housekeeper took care of it for many years. In ta hišnik ga je mnogo let čuval. And he saved him against Mrs. I don't remember her Slovenian name, but with purple hair. In on ga je tudi varoval pred to vijolično gospo. Se spomniš te vijolične gospe, a ne, v vijoličnem plašču? Yeah, and he wanted to save him against bad people and their bad ideas. On je hotel tega duha zaščititi pred slabimi ljudmi in njihovimi slabimi idejami, pa tudi besedami and also the words. Ja, tako. But unfortunately he died, but as you could see, Tony and Stasha continued His work. Ja. Ampak ta hišnik je, kot smo videli, umrl, ampak sta Toni in Staša nadaljevala njegovo delo, da sta v bistvu poskrbela za tega duha. Še kaj? Tule še imamo. Aha, še ena deklica je zgoraj. Hvala. Kaj, ko je umrl, se mogel glih v rože spremeniti? Aha, when the housekeeper died, why the flowers came out of him? That's because he is connected with this house and with the greenhouse. To je zato, ker je bil on tako zelo povezan s to hišo in s tem vrtom, s tem cvetličnim vrtom, da je potem enostavno to prišlo iz njega. Yeah. And when he died, he became to be flowers and plants. In ko je umrl, je preprosto tudi on postal cvetica, tako kot jih je imel tam polno v tistem prostoru. Yeah, and it means that he is connected with this house forever. To pomeni, da je s to hišo povezan za vedno. Še kaj? Tamle imamo še enega fantiča. Izvoli. Kako so naredili pri temle Toniju, da se je svetlo? How did you make the Tony to glow? Sorry, to je pa zdaj mogoče tudi splošno vprašanje. A si vi predstavljate, kako so ta film naredili? To je bila stop animacija, this was stop motion. To se pravi, da so imeli lutke, katere so premikale, evo, in on je prinesel s sabo Tonija. Wow, to je pa čarovnija, ne? Spell of stop motion that I'm able to. Ja, to se pravi, iz takšnih lutk je bila ta risanka, ta animacija narejena, vse je bilo tako in potem on za vsak gib tega Tonija je moral, vsak gib spremeniti, poslikati in potem to oživiti v računalniku. In how did you make the glowing part? Kako je pa naredil, da se je svetil Toni? Okay, as you can see, this is very typical and very classical stop motion puppet. To je zelo klasična lutka, ki jo uporabljajo v stop animaciji. And in this case, Tony has a mask. Tukaj ima zdaj Toni masko, to, kar je nosil na glavi. It means that he has a special face of his head like this. To se pravi, tako mu lahko te lutki menjavamo različne glave. Ja? But when we shoot it with shining Tony, ko pa so snemali, da se je to s Tonijevo svetlečo glavo, we needed to use another type of head which is transparent and which has a bulb inside. Okay, to se pravi, takrat so pa na tole luknjo dali tisto drugo glavo in tisti drugi glavi je bila pa lučka. Tale je bila, material je bil prosojen in noter je bila lučka, ki je svetla. V redu. Ja? Tukaj? To je dobro. Pridem do tebe. How long did it take to make it?
Zelo dolgo, po moje. May I ask, how old are you? Koliko si star? Okay, so we started to develop this film 2 years before you birth. To se pravi, 2 leti pred tvojim rojstvom so začeli delati ta film. To se pravi, če zdaj zračunamo 2 plus 6, je to 8 let, 8 years. But the shooting, but the pure shooting was for almost 2 years. To se pravi, samo to snemanje, ko so te lutke premikali, prestavljali, je trajalo 2 leti. 2 leti, ha? In to veste, is it for each frame 24 pictures or 24? Ja, each second. Ja. To se pravi, za vsako sekundo tega filma morajo narediti 24 sličic. Si predstavljate, koliko je to enega dela in to za vsako to lutko, za vsem tem. Every day we were able to shoot around 6 or 7 seconds. Vsak dan so 6 do 7 sekund lahko posneli. Si predstavljate? Samo še vprašanje, how big was this village? Was it like here in this space? You mean space of our studio? Ja. It was, I think that almost same size like this hall. To se pravi, studio je skoraj tako velik kot ta hala in tam so imeli postavljeno vse to noter, to vas, to hišo, vse to. And we built it there 6 stages for shooting. Se pravi, 6 setov, 6 prostorčkov so postavili, kjer so potem na različnih mestih snemali. Bi bilo kar zanimivo tole videti za snemanju, behind the scenes. You have it? Yeah, by the way, this film has an Instagram account, but it's in Slovak. To se pravi, ta film lahko poiščete na Instagramu, je v slovaščini sicer. And there is possible to see making of videos from shooting. In tam si lahko pogledate filme iz snemanja, da si boste znali predstavljati, kako je to izgledalo. Izvoli. Aha. He wants to tell something. Zakaj niste tudi takih mehkih dal na ulice, kakšni ljudje, ki so bili na ulicah bolj taki nesramni, pa tako, na ulicah? A misliš na tisti beli vasici ali kaj? Prav mislim, tam iz hiše, ko greš ven na ulici, če so bili kakšni mehni, bi lahko dal od tistih ljudi, ki so se sprehajali po ulicah, pa so bili taki zlobni, pa tako, da bi lahko dal še take mehne, sem hotel vprašati. Take črne mehne, te duhce. Aha, da bi po ulicah dali ali kaj? Ja, za tiste ljudi, ki niso bili srečni. Aha. There could also be these little black tufts around the village, for the people who were not happy or who were angry or something. Yeah. Exactly, yeah. Ja, pravi, da je dobra ideja. Tako. Dobro, hvala. Še tukaj? Še zgoraj? Ja, na balkonu še? Je že bilo vprašanje. Je že bilo, smo že odgovorili, smo že povedali. Izvoli še ti tukaj? Ne? Punčka za tabo, še ena punčka od zadaj. Mikrofonček dobiš, gledaj, da te bomo vsi slišali. Kako so naredili tako majhne delčke? Katere delčke? A te črne misliš? Ja. Aha, how did you make these little black spots? It's very easy. Zelo lahko je, pravi. We used felt. Aha, to je filc, a ne? Ja. Filts. Ja. Yeah, and we connected with very tiny wires, which we animated. To je zelo tankimi žičkami so to povezali in potem so s tem jih lahko premikali and then in computer we had to... In potem so te žičke v računalniku vse zbrisali in se nič ne vidi. To pa je čarovnija, ne? It was work for a year. Ampak to so delali 1 leto. Ja. A je še kakšno vprašanje? Aha, čisto tam od zadaj je še. Zakaj je imela pa tista pošast ravno na vrtu svojo luknjo? Okay. Why this ghost has his hole right on the middle of the building in this greenhouse? Okay, thank you for a question. I think that the real nest of this ghost, it was totally under this house. Pravo gnezdo te pošasti je bilo pod hišo, je bilo prav pod hišo. And I think that
housekeeper who saved him, saved it, built it this him. greenhouse for him because he wanted to save him against the others. Okay, in ta hišnik, ki ga je rešil, pravi on, misli, da je zgradil ta rožni vrt, zato da ga je tam imel, da ga je rešil pred vsem ostalim, pa da mu je bilo vseeno tam lepo. Hvala. Še tukaj imamo eno. Ja, takoj. Veliko rok je, to nas veseli. Zakaj se je pa ta pošast lih to hišo zbrala? Why did this ghost select exactly this house? I think that in every house and in every space here as well is a spirit. Pravi, da je duh v čisto vsakem prostoru, čisto vsaki hiši. Misli, da tudi v temle noter. Si lahko predstavljamo, kakšen je, kakšne barve, oblike. Ok, ja. Še ti imaš eno vprašanje? Pa še tam, ok, pridemo k tebi, ja? Izvoli. Zakaj je moral biti Tonček privezan na varu? Ok, why was Tony on the wire? It's a very interesting question. It's because he is connected with his parents, but I think that this topic is a very good for conversation, for example, with your parents, because sorry. Ja, pravi, da bil je s tem povezan s svojimi starši, ampak točno to, zakaj je on moral imeti to vrv, zakaj je bil na ta način povezan, da je to ena zelo dobra tema, o kateri se lahko pogovarjate. Yeah, because there is another symbolic way. Because we are for a very long time, for maybe forever, we are connected with our parents, with our family, with our people, and it's sometimes when we grow up, we would like to be more independent. Pravi, da smo vedno celo življenje na nek način starši s to vrvjo povezani, ampak vedno bolj odrasli, kot ste vi, rastete, se razvijate in si boste želeli to vrv tako simbolično pretrgati, a ne? You can talk about this with your mom, for example, because I think that maybe you are still a little bit on the rope too. Aha. Pravi, da se mu zdi, da bi lahko, po moje, vi vsi bili še malo na vrvicah, tako da se lahko o tem pogovarjate, starši, otroci. Who knows? Who knows, ja. Ja. Eno, še zadnje vprašanje, ti si želel? Bo še ti? Pozabil je. No tako, jaz vas vabim vse, da se nam pridružite v kavarni. Čakajo vas piškoti, čakajo vas mandarine in čaka vas Filip, s katerim se lahko pogovorite. Hvala, ker ste prišli. Thank you, Filip, for this very nice conversation. Thank you very much. Lepo se mejte.